Number 6 is Miss Lady Maria, Tonga, Australia. Miss Soana Sipso Hakausuka o Otfelenite Harbour Bridge, Brand New Day Junior, Faiva. That's her full name. I only know her as Sipso. She is 25 years of age. Pea o ku whakaunga tāmaki I he ngai whamea I o kātaki. A whawhine tonga, lo tonga nofo I Sene, Australia. Pea o kune sa ia I he lova kakau, pea mo e siwa alo, ka uma afo ki ai akapulu tau toko fitu. There is women 7. Ka whiwhia mape ke ahi ki whalehanga pea mo tōkanga I a tōnaki kotoa pe fok pea mo o sendi he tonga o e wike. Ladies and gentlemen, mo kātaki o Taltalelei, I Miss Lady Maria Tonga, Australia, Soana Sipso Hakausuka o Telemite Harbour Bridge, Brand New Day Junior, Whaiva. Hello, Soana. I'll be giving you your first question today. My name's Bele, and the first question will be about tourism. Okay. Can I use Tongan language, please? Of course. Okay. Thank you. Koe theme pe koe taumua koe a wiki kātoanga e heilala, koe beautiful Tonga, Tonga whakaofo ofa, pe koe Tonga talavou. Hange ko au. Hange pe ko taua. Hange ko Miss Lady Maria. Tonga talavou. Pea koanga whewhera ai koe konga uruaki o e whehui, e koe haha mea e whai ke lava o to e whakakau mai ai ka kaitonga ke nau kau I hono poupou pea mohono tuaki ko ia o e takmamata. Ka take te lava pe o to e whehui mai pe ke te mahi no iangi. Aia ko e taumua ko ia o e wike hei lala ko e tauni ko e beautiful Tonga. Pe ko e Tonga whaafo ofa. Pea koe konga uruaki koe o e whehui, e anga whewhe o haha o whakaukau ki hawhaunga, ke lawai, ke whakakau mai, e ka kaitonga, ai nihi koe ukai ke naukau I he takmamata, pea mo I whalau e wewa he taimini. Anga whewhe o whakakau mai ki nau tō, pe koha whalotoi ki nau tōru, ke naukau I hono tuuaki ko ia o I takmamata, pea mo I whalau e wewa. Malo o pito. Whawhetai ke e ke whainga maali e goe ni. Wata e whakatapu mawahi ke minista, ka uma e ka whamau. Ka uma whainga maali e mō kita maulaloni, ke ulele mai mei Australia, ke ukau I he whirimis hei lala o I wawhita haono, ka e hange ko whakaamu, tuku pe ke ulele at ke South Pacific, ke whafofonga I ki tau tolu kotoa. O hange ko ia... O whakatatau pe ki he tau moa, ko I beautiful Tonga, aia o ko whakatonga I pe ki a te au, beautiful Sipso, Miss Lady Maria, Australia. Ko ki tari vai ki he whehui koe ni, ko haha aku mea ke whai, ke whakaai e kakai, ke nau. Ke nau kau mai no tuuaki. Ke nau kau mai ke tuuaki. O Tongani. O Tongani. Mamata, koe. Olo aki be, te rau tuku atu pe, ke tau tuuaki atu mea ko Tongani, ko e pure anga whakatui pe ni, ko hono ua, ke tau tuuaki atu, ko e otomoto ngā o whae ni, aia nai whaake sias tupo Captain Cook I he tawhitwhit tolu, ta hono tolu, ke tau ako I ki he ngawe anga, mo I kakai hono kotoa pe, kakai pisnisi, o ta tau ki pe ki ha whainga taha pe, ke tau taritari kakai lelei. Ke tau ngawe ake ai whotu marimari, o hange pe ko ia koe Miss Lady Maria, o marimari mau pe. Aia koe ngahi urunga ngaia, te tau hanga toho aki mai ai, amori ki Tongani, ke nau fie omi o ahia I ho tau ki I whonua. Pea ko hono wha, ke tau ngawe aki mua kakai Tonga, ai wha I ka vei koula. Ke tau hanga tu wake tiki Tongani, ai whe whakaapa aki, ai whe vei tokai aki, ai loto tō, pea moe tau hiwaha, ke ta tau pe ki he taha kotoa pe, o ikai ke tau whiriwhiri mānako. You all right with the answer there, Dele? Yeah, and the second part, Mala, is
what is the difference between Tonga and the other South Pacific nations that separates it from the tourism industry? Ko haha mea o ko makehe ai a Tongani pe me he ngahi whanua ko ia o e Pasifiki, ko haha mea o tau makehe ai i he whanua. Ko haha ngahi nau a Tongani o makehe ia pe me he ngahi whanua ke he ko ia o e Pasifiki. O makehe a Tongani he koe pureanga whakatui pēni i māmanlahi. Pea te utoi whakakawa te pēki ai mo e wha i ka vei ko ola. Ai whe whakaapa aki, mo e whe vei toka i aki, mo e tauhi wahaa, pea mo e loto tō. Pea ko Tongani na e whaka hingoa ia koe o tu motu anga ofa e Kapteni Kuki. Pea koe mea o makehe a Tongani, ko e nau anga ofa, pea nau friendly ki he kakai ko toa pe. Malo. O ko tāre at pe whi pe ko alau he wā o pato kia. Matau mau ke whiawhini Miss Lady Maria. Malo e tau toi lava. Ko kunga ko ana pe ko uhi ko o ngahi tare niti sporti ko whehui e whakahoko atu ia i he malae o isi sporti mo uilelei. Ko whehui uluaki o mai mua ha hingoa e toko ua o haongo tonga o iloa i he malae sporti o ku ke manakoa ia tekna ua mo uhinga o ku ke saia i he ongo tau ke i he malae sporti. I he malae sporti. Ki he eku malai sipoti pe a kupu ka whainga malai sipoti. Whainga malai sipoti pe. Ki he malai sipoti e net polo. Na ke kawa te profiler. Ka nau hanga fufu ina fu ilo e Tongani ka nau ave he tim whakafonua. Ko tūtai a me he tim e New Zealand. Pe a moe. O ko saia whak he a kapulu. Ka te uto o mai pe a Sled Fallout. O ko tali atu pe, malo au pita. Peka hae uhinga o ke saia ia i Sled Fallout. O ko saia i Sled Fallout he koe Tonga. Pa ku ne proud a kono Tonga. Pe o whaataha mai pe mapotala noa. Koe konga e taha o e whehui, nei tau whakahoko ai konwhelenislahi ki he NCDs, pe koe ngahi mahaki i kai ke pipihi o kawai e suka. Nei whakahoko mai ki Tongani he koe palopale malahi ia o ku whakautua ia Tongani mo e Pasifiki. Ai o ku kaua Tongani ia he taha i ngahi whanua o ku iai ai kakai, whikalahi taha i kakai o kisisino. Ka pau e ka launi koe Miss Heilala i he pōwhalai te. Ko ia, ko au pia. Koe haha whahinga whaonga te ke hangai o tuuaki atu hapolo kalama e lava ke solo vai ai palapalema o NCDs pe koe sisino e kautonga. Malo au pito hange koe lau koe NCD for koe non-communicable disease. I he lea whakatonga koe mahaki i kai pipihi. Aia o ku kauai ai suka, toto maalunga, fu sisino, mahaki mafu, ngata pe ai nau loi. Pea koe... Pea koe ngahi poini koe te o atu ke ta ofi ai mo whakasiisi ai mahaki ko ia i Tongani o hange pe koe whakasiisi ho o mau mamatapaka hange ko ho o ilo kawa maalohi fie mau ke tau whakamalohi sino mau pe miri te tau noa he aha o hange koe au tuwaki mau pe e mau potu ngā ue mo ui he TV pea fie mau au pito ke tau kai mo ui lelei tau kai e akau vestapolo ke lahi pea tau ka taki pe matanga o fu confuse ha mo fu kata pe he
Ai ako whema ke tau whakamalohi sino, ria kia te mama tapaka, whakasisi ia tu mo kawamalohi, kai a kau vestapolo, tau hange koe a kau fua, ai mei, si aine, hopa, he ko ngahi a kau ia, o sisi a stasi. O whema ke tau kai e ngahi mea ko nau whekau waki, ke whao ho tau sino, ngau elele e o kani ke nau mo ui lele. O ka pau e whakamari e whoi poini e wha koe nau o ato. Malo au pito, malo au pito. Malo elelei. Malo elelei. Ko ik whehui ki he tau whike he ātakai. Ko tau ātakai whoko o pere ngesi au pito. Ko hea ha mea e ua o ko ke pehe te tau whai tongani ke tokoni ki he ātakai. Ke tau tokoni ke ha. Ke tuke tsunami pe wa. Aha ngai mea te tau lava tokoni ai i tongani ke tau hi ātakai ke toi lelei ange. Ke toi lelei ange. Malo au pito mau whehui. Ko tau ātakai whoki. Koe tu he taimini, te utari e peho whehui. O whie mau ke tau tō hangahi. He wahe hahake. Hangahi fōsoa. Ke ta ofi ai hau ai tahi mo mea. Ko hono wa whie mau ke tau tō e tongo ke lahi. He koia o kune puke kere puke whonua. Hiri fia fu kata pehe. Ta mohono tolu. Fie mau. Ke tau tu fie veve o tau hea tonga ke maa mo whakaofo ofa. O hange ko tau moa beautiful tonga. O kou tahari atu pe. Malo. Malo. Koe haha ngai mea, pe koe haha mea mahu inga e ua o kumakehe ai ho tau ulunganga whakatonga. Koe mea e ua o kumakehe tau ulunganga whakatonga. Koe tau pureanga whakatui, mo e tau tauhi ho tau ngahi wā, o hange koe wha i kawei koula. Peka pau e kutoi ai hato e mea kumakehe ange. I mean, you've talked about this before. I relate ki he tourism. Is there any other hanga whakatonga i he tau nofo whakaikainga? I'm sure there's more, you know. Iyo, he kotongani o fu mamafa au pito o tau he sāpate ke molu malu. O tau alu o lotu i he sāpate, pe o tāpuni ai ngahi whare koloa, whare kai i sāpate i tongani. One more. Last question about school. Okay. Education in Tonga. There's a concern that there are many young people who do not work. How can education help to solve this problem? Okay, thank you. Translator, please. Koe whehui koe ia ai whamau whika ni mai he hoatani. Koe whilawe ia pia moe malae o ia ko. O ku iai ai hohaa koe tōlahi o e tōtupu o ku ikai ke nau maunga ue. E anga whewhe hato koni ai ako ki hono whasisi i ko ia ai tai maunga ue ko ia ai tōtupu. Whasisi e tai maunga ue ai tōtupu i tongani. E lawa pe ke tau whotu haaki apia ko ngau whakamea o hange ko e langa whawhine langa whanua a whawhine tonga pe e lawa pe ke tau tuaki atu ki he kautai ako ke nau o ki he ako pe ko hau nau nofa he ako pe o fie mau he koe a kowe o kamata e mei api. Koe tau talaki pe ke ngahi mātua, tai ene ki tamsi, alu ki he a koe kai maha ka haulele.
You're okay with the answer, Lupe? Saipe? Yeah. Ladies and gentlemen, contestant number 5. Number 6. Sorry, contestant number 6, Miss Lady Maria Tonga. So ana sipso hakausuka ot felenite Harbour Bridge Brand New Day Junior 5. Mogataki o baskasit mai. Malo apiko ai lava lelea tari fehu ikoia i he pokalama o i hoatani.